Zašto Winry ne ubija Skara, iako ima svako pravo da to učini? Skar je ubio njene roditelje i ona osjeća mržnju prema njemu. Ima nagon za njegovim uništavanjem, ali zašto ga nije ubila? Celokupna tema animea je povratak ljudskosti, prestanak tretiranja ljudi kao potrošne robe. Winry, Edward i Al. Oni su nova generacija koja traži drugačiji put. Generacija koja želi da suze teku zbog radosti, a ne tuge. Generacija koja ne iskorišćava druge da bi pomogla sebi, već koristi sebe da bi pomogla drugima. Jer za njih sreća se ne gradi na tuđoj patnji. To je nova alhemija. Kada uključiš sebe, 1 i 1 ne daju 2, već 3 ili više. Winry osvetu preobražava u milost. Milost koja joj pomaže da diše i koja Skaru pokazuje da put mržnje nije jedino rešenje.